everyone, mayambu khurumjari. Ngasi su Cook with STRELA gi anauba episode ama puduna lakchari haizabatare. We have our special guest yet again, Danikesh. Hi STRELA. Oh, ngasi se kay tawse bata. Ready dala abane di hatta. Ngasi se mamang dadi akoina Southeast Asian gi dishes mayamam semgre ko salad gi hodana pad thai gi hodana mayamam semgre handak sina mu kaitang adom rom dagi like thora aga ko akoi gi Western European dishes kara sem se ko ado first thing foremost akoina pasta sem base hai mayam na pasta se dum hojik no na chanare ko pam na chanare ado mase bazar dagi or dukan dagi dum lei ba yare ko adi ready made la e dubu na sidi fresh pasta sem base kamaina sem gi hebdo ko aingonda takpi rakhi ko aina Italy da lerpa matam da koi gi Italian grand mom sing na takpi rak pane ko yamna simple loiba ingredients yamna chang da bi da sem bagi ai gi recipe do I share tok jage aduga yamna su line thokani ko adai nang su irai line hai horani aduga sem do riba ngasi gi pasta sauce se koi gi pesto na me yamna khangnari ko aduda moi gi basil pesto se season nei adubu Manipur da di Italian basil je phang da bani na akoi gi mayang ton ji su basil family ne ko masina mahut silaga mayang ton pesto semaga akoina dish sigi pasta dish se same as it. Same as it. Oh, all right. Ado han bagi oina koi step say the kaw idi se ko pasta same as it. The pasta haribo pot say impasta haribo wahi si dagi lag pane ko Latin word se asida adu da impasta haiba di paste oina same ba haiba ne bo koina tan hobang tam da su yam tot pa haina yes yam tot pod dumaina tot te ni ko koi kaino se adugi tot na bada da kaw oidi si girum da kaw ni ko girum se pulap season na roi magi mamutu dang season na dai ni ko egg yolk dang season na gani aduga koi gi sina suji ko semolina suji sisu aina grinder da khat takhai re ko yam kupna dina ta ba khitang takhai ga magi fine oina ba ko grainy oidana ba adu seme aduga sina all purpose flour haigadra maida haigadra ko adum season ba yare or maida gi muhut silaga ata oina seasoner si yare aduga keno thumga aduga ising da ka orga di horen ising adum marak ta hapchen be yai ko ado first thing akoi keno torsi egg separate to wase ai mamang da su togre ado lesson jibu yari bazala yadri bazala taste to wagi matang do yore yes amuk torsi ko ai mamang da togi do same chap mana ko thugarni aduga magi kadom da kad kai sida da white hapase ko kitang thangjalak kitang white say som da kitang yar su kisu kai de ko da egg lok thamasi duga ai sida thangjalak masi yerum taruk kumba da ka oi do ma le ko ye ai gum makha tan ba mi oi tar ka de dum bazar de dukan de dum leiba yai ai bune bane yes shape makhan makhan am phange ko aduga amalo ro ado sum Dani Kesh na khan bada how ba zikra man hen ge ai di fresh na di hen na pame fresh semjab sino ko da su makhan makhan semba yare ko khoina fresh ta aduga fresh da semaga di man horen yedum khangani ai ani mak semge bo ko ani mak semba jida fresh ki magi texture duga adai dukan de ready made le besiga khena bada dum khangani yerum kya sugre mari sugre ko taruk na yado ma le ko adi amung ga to ga ya heira ma haire si basic kaino ni ko akoina egg separate to se koi gi cake kumba semba dagi bread semba dum yam da su daka oi ko okay yes amaka okay si yare ai si thang do khage egg white se daka oi ko duna egg white se thang do khage sushi sina roja masi adum omelette kumba season age haibada dum yare si egg white se ko da di pasta da di season aro egg yolk season aga da ko egg si thamasi aduga ko gi pasta se semna bagi nasagi maida aduga suji si ga lower se ko aduga hapiro si 250 grams tagi khitang di hen gibane 300 grams low bane ko ina ko ado ai khitang thamoge horen tolak pa matam da napsan da na ba chai bom york ni ko aduge khar kha ho be half and half ni ko half and half chang chap mana na hai chap mana na equal quantity da ko lai re aduga ma se akoina si well sem bhai guha sem bhai ko magi pasta gi sem je sana mayai da guha mo hen ko aduga koi gi sai gi gerum egg yolk happy rani ko tabrage
pasta sembase wooden board ta semi ko aduna ai su hang ge tor men se thong chao ma khille kai de ge paure no koina marble top ta season adi maram di khogi wooden sina magi porous texture sina horen pasta semukpa matam dane magi right texture do pi aduga plus marble top ta season narga di khogi temperature steel mayam stainless steel mathakta khogi workstation stainless steel da su tawba yawi do tawna deba magi temperature do sina right temperature pi eba ko pasta semba matam da adagi horen napsan bi khopi su tawre ba ko dugi traditionally moist mine sina yes wo do hojik su dum season nari dum any professional kitchen do or pasta semba je khoina ne adum urangani tv da su pasta semba matam da yong wooden da loing semba da dum khangani ba ko Italian cuisine se kamai to have matam da ma se ingredients ya moy madi aduga ingredients season nari ba ingredients isu fresh quality da moina depend to ingredients so yamak tram ni na si yare adu ai hai hodre fork ama par ga ko hapet nakan da gi mai je ko phiraga na kitang mix yes to ha ha na mix to ko aduga kulap toksin bana tabi da aduga si ma mahi langak tre haiba matam si da ko aduga masi akoina maida khakna semasu yai ko adagi durum wheat kai le ko durum wheat flour na semasu yare adai semolina yawbasina mu khitang rustic texture pirakani bo horen kan laur ga ko si tot pa hor ga ko ngak masi changani matam ko duna fresh pasta gumba semaje akoina Manipur da har ga su chagim pomba kai se uti gumba se sunday gumba da sanadra hadi matam yam leiba matam da idea ayuk tagi ga semaga ko mai to dana mogi su si adu gumba dish makhalam ni ko fresh pasta semaje sunday gumba da semaga de si tam da tasla pa yare ko san to ke masi tot pa da khitan kanjale har ga su ko ising khitan si kitchen ba yai ko adu nang ising khitan khipiro si da Sanam haijan lo hara khitang hana haibiro ai har ke chang do yes yar hero yagini okay horen yam pethokre har ga su aduna ina thamori se pethokre su asi correct tom nam ni ko aina tan ho bu khitang ga har pa yagini marak sida thum kha chaisa lor ge ko thum pins ani gum ko chai apa ke sida hero e ha okay aham phi sida phajan to lage ko tan tot pai tap tan tot pai tap ta masi koina consistency se kyam karam maina haide karam ba consistency no masi gi se akoina technical term da hairaga di gluten develop to ba hai ko mayam na hoji matam da su dum gluten allergy leiba kambu naga gluten cha di masi di kaino da yaw ba koina maida da yaw ba kaino ne ba ko gluten je masi ising ha pa kan da magi develop to horen kaino tor kini si topa matam da stage to yora kan da harake ba ko dum tot kini phanang koina si minute manga tara dum changi si tot pa da exercise makhalam ne masi khoi gi khut ko masal thokming ba yes khut phajaning ba bicep tricep ba ma zu pasta crasi ma zu ya pasta nuti gi sem da ko China rom so len khala se bu ko moi gi noodles sem ba du su dum yes dum ka ba mane ordagi gi mong ma hapet manani similarity mane u ba inda pasta se kainona history da le ko koi gi Italian food dishes mayam am ko asom rom dagi Southeast Asia dai lak pa mayam am yori ko di mayam na chanari ba say for example Southeast dagi na ta pizza har gana kaino dagi Middle East dagi Arab kangbu sina la aga moi di tan hai ba si moi gi di kaino ne ba ko moi gi chinjak ne ba sigi sini ko koina gluten develop to bai che saina illa ga muk loksan ba muk tot ba saina muk in ba aduga sain to san ba sidani koina gluten je phajana develop to utraga di kedoge haiba matam da bread semba da oiro koina bread ta khaiba matam da phong kai ga pukchai chai ri do gluten develop to da bai ne ba aduga gluten je develop to na bagi da tin ni ko ina side gi smaina to li se masi minit manga tara mukti change dom aduga horen magi keno masu like technique amasu leba ko koina smaina phajana tasala matung da smaina namgani ko namba sida magi kutlaga dum leba hojiki namu tak torga jar long la ina ko si kutlaga leba timing stage wa liba ko dugi su leire akoina yumda kaino gumba tan gumba hoba kanda totlidana ya kaino sa moida sa dum totlidana adu kanda so kama haini magi texture se tang stretchy oi henna ba na da kuina tole amuk thamdra thame gluten develop to na bani yes adu tawde same thing si su tawde ne minute 30 thamani ba ko fajana tot pa lori e har kanda adu nang si ketang sing khitang ga hebira ko last ke ai di sing man
yani yani do Yadra. khitang hai biro Khraga. okay yeah Ai ni sing yam ki haiba ki ri kai ri hai do ra da ni cash. pe thokidra na Hoi yum da tan hok doi ne bu ko. Ai chak sa roi noi man le tan noi ja ni ha ra. Adai di ne khitang hok doi ne na khala ni dana. Ising da ta hap to khrani dana. Adai ki khar khar sum hap san khar khar sum hap san. Kang ne ising mo hap san ba. Adai mo chole na mo dang hap san ba. Mayam cha ba do sum. tap tain yam Yam ko do ki bu do. si yagin to pi As phazana waram do man. exercise ni Camera do do ne mi da ni ke swing aside de ki. Sor ga je wa wa ho la ga. Kai no ga humang ga kang ko ho ro ba ni ko. Masal ga thok ta na. si machine da to bu su yai kwa machine da su to ne do kun na to ba ne yam aga di quantity yam aga di yaram jana jana tasan bi ko aduga masi ngap minute tranga kun na thamba ko aduda sumaina thambaga di magi maku se kangchalakani yes aduna khoina kitchen towel ama lauraga ko ising da pet ketang cholen bi kitchen towel se Yamjala thambi ba. yomjalaga side ta thangrasi ko si yare koi pasta dor si minute tranga kun muk changani ko ma rest tong na ba ngai bada akoina sauce to sembe yare sauce sem dei se akoina cheese da ka ore ni ko cheese leire adagi extra virgin olive oil any parmesan cheese natraga pecorino season ko adu sida phangdabni na akoina dum processed cheese aduna mo chilo yes aduna mo chin ba yare ko aduga akoina basil se phangdabni na ko mayang ton se season aba duga garlic black pepper cashew nut koina pesto se ma matam da pine nut season ko pine nut se phangdabani na akoina cashew nut se oina season aba adu masi season anabagi akoi ising sa hanje bo ko adu gi nang ising thagat pa yare masi akoin tawde se blanching method ai ko ising asap sida takang dupaga kuiroi 30 second mutang tawde ne blanching taw matam sida kaidoge ha matam da koina asangba green leafy vegetables sing se blanch tawi ko fadigom mogera dagi hangam mogera spinach mogera magi machu se amuk hena vibrant hoina green warakani ko adu kaigino da maramdi chlorophyll hairiba koina green wariba kaino yamonda pigment yari se koina ising asaba hapa matungda amuk ayingba da shock tawdene ko ice water da tak to matam masi activate taw haitare ko adugi color difference to khangani yeng lumbu lumbu sarak pa hore ko boiling water da hapta su dum yai ko lumbu lumbu sabsi da madi just nasagi shock am pi bai wani ko hapchalasi lumdu na happy ko Ekta mun na phutpa ka mun banate duga masi lathok rage adu lathok na ko sigi khabai sina duga si ising si su yare muthap yare muthalase ko duga hape si orpiro ko duga isida ice hapake ko duna adu dum hapchalak pa yare okay mai han mutat lagi da mai muthapiro ice hape ko ice te hap matam da mai machu da green vibrant green ama lakani yaujsan mahi kha yaujar okay nasagi dal oiraga green ama oidra nasagi mayang tonda hojingna green se light oi thora ga ko machu se ma light green de ke dark green hai gadra ha dumaina machu dune yare ngak kinga thamba ko sing hak thamasi ko duga si side ta thamage makha tarpada sauce se koina grinder da takhai deni ko aduna blender se lorase hai da hakadaba ingredients sing se nasagi mayang ton aput pa se ko ani sing se phajana sumdo ko de ba sumthopi ba chang di kamai to ke ta chang cha akoina masi adum for example say aina gram da di khangre ba ko adu se dum handful ama dum logra bane ba ko handful ama gi chang sida dum ai garlic
clove ani gumba ko hapirani adagi cheese sisu adum spoon amagi chang adagi cashew nut sisu spoon amagi chang da dumaina hapiba duga thau di daka wari ko dum hapa yare ko si hapa yare dum isagi kaino da taste ki matung ina garlic kitang hena pam na dum yes hapa yes ya ba main tau pra ya dumaina dum ko adi black pepper kitang pam ga na adune cooking hai se exact recipe like tebo ko edi isagi apam ba adune experience and apam ba duni ko ado garlic horen chum ngoro kini dum na yamna ai gi oina di sigi chang chi da garlic mapum ma hapa ge ko garlic ma hapa ge cashew se koina si 10 to 15 ko adi sang hap chala ge khara ga mu hapa ge ere adagi thau se koina tablespoon ahum gumba ko ma ni ahum wala ga su dum khara hapchan si ko hore jiki ona di ma di thau yam yam ga da pot ne ba ko si di sauce ni na aduga black pepper se koina pinch amma gi chang da hapani daga salt si su pinch amma gi chang da ko du wala ga su dum adjust to ba ya ko duga na sai gi cheese to koina spoon amma gi chang da spoon amma tang khai du gi chang da hapasi duga takai be yare ko takai jida koina mahi on re paste on re har ga su na thau na traga ising khitang ha pe ai ko du torch manam ko pesto sauce dugi silore bolam da transfer tok thosi ko machu jam phase ma se musalakani boko oxidize to ba hai boko green color se aduna akoi oxidize to dana bagi damakta mathak ta koina thau se layer ma and happy thousand preservative hoina dum season nei dana ko sai da sa oxygen phangan da boko dudi oxidize to roi boko duga season naram dai da dum horen thau do koina spoon nama par ga ko season na tawre ha kan da spoon juna tang sai ko thok pi ga sauce tang sai na ko khat pi ba tuni thau sina mathak sida khoi gi store to ba matam da si orga di oxidize to roi boko dum green se mai green bright green oina leina ba sauce le re sauce red na kan da tham rasi ko khoi sauce se duga na sai gi pa mase dum fridge to phanam kuin tham ya re dum ko dum hapta am gi chang da dum tham ba ya duga silora matung da koina na sai gi pasta tot khiba da adu shape to ba ya re ko si sing je dum lai ja sanu ingredients sing je chang ji sing je season na ko ya bu yauri ba okay silak thoi ko dagi ma se koina keno mak pai ra ko thang oi gera ka piro ga ma si koina snake lin akoina snake man ba hai ko adai khoi si bread semba su bread stick kum ba semba su tawi ko ma si gi sa sela nak try to ge su ya ni ai pira ke ba ko happy dio live ba demand bane ba ko adu tor kan da kan Thaina budi uchi kuma budi sare ebo ko budi sarak ta baina adugi ai ta bai ka khumjan bi ko natraga di kangjala kani dani case ki jina len mane ai jina utten la no male tawri ji kamai taw tu no ching ma se kitang nam me na ko oh ya nam na dum ching aga khara pak thora male ko okay ai gilin yes Elizabeth ko bune yes aduga si yare sigi kaino se size ya ba ko size na mu kitang chaw re ba ko adu sigi chu kai de so na dum one time the ingress haina dum ching gi ba okay yar aduga hojik se saina kakpi ba ko sigi chang pasta shape semak te ni ko aduna pasta se khoina shape more than 1000 lei hai ko to khoina sem dei ba pasta singa si keno kawi trophy ko we ba ko si trophy moi gi lamdu gi we ba pasta ne ba ko si trophy liguria hai ba ko adu gi genova hai ba lamdu da sem gi bani ko si gi pasta shape se chandana ba ko do si thang si do khoina to de shape se ko e khital tak che ge ba ko sirana roll to ro duga mayai khitang keno to hon ba ko chon ba duga sigi khunam sina saina namaga chingaga ani ingi ba ma sini ko trophy hai ko adagi shape ama su takse ge ko sina trophy hai re sina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ knife ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯝꯃꯒ ꯆꯤꯡꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ orikette hai ko orikette hai ba ming se orikyo hai ba ne ba ko nakongi shape ne ba se ko nakongi shape ne orikyo hai ba adugi orikette hai se ko mai to na shape makhan makhan yam leire ko adagi fork ama lauraga akoina si khitang chawhallaga adagi sigi maning sida saina sina gnocchio hai ko gnocchi ko dune pasta se adune ina haije gibdo more than 1000 shape lebo ko sini akoina ayuk sida aina sai ha gibdo nona sing sina phammani aduga simyam se sema leideni ko pung kya changaga aduga moi mayam punna phamminaraga cha de loira kanda nang try toge su yare tacha sana kusu kai de ko sidi rough oiba pasta ne bo ko kadom ching bana okay siba saina roll tor ni no ko kitang sai baudi maga khangdre si kitang thahal lo ko mayai ma pa sida aduga sigi ma pa sina nammo sigisina mayai da nate maton sida aduga so na diagonally chingakpa yes aya trophy du leire ko leire sida trophy ko di masi ising asabada mase minute manga gumba futkani ko minute mari daina manga ba aduga side ta ising thangalase ba ko ising already sar leire si bung bung chora kan da koina pasta water da koina always salt thap kani ko salt se magi thum chang se koina haraga di sea water dona saltiness adugi saltiness or koina kaino so haini ko p gi saltiness to adugi saltiness to already yare sigi pasta water sida oigada so salt hapkre duga side ta koina sauce na sai semgibdo adu sahan badum yare ko masi si thangalasi adu nang mai thabiro garlic khara ani gumba ko adu hek sore haibaga pasta se option be yare ko kaba sawor okay garlic phajun chop tore thau hape yare ko olive oil ko spoon ama hape duga nasi sawre ngo adu sorba pasta option be yare pasta pagi side by side ko sin garlic sing or si pasta option lage it's fine okay isi thamage ko duga sauce sina songi sida khabayam ga lawra age ko sige mun badam kuin chang mo sila 4 to 5 minutes like thawer okay yani som sida na nasagi sauce ko thause kitang chaina chi thopiro duga spoon ama ani gumba lo se ko amana ngau bane ba ka okay duga koina pasta sauce sem matam da ko pasta gi khoi gi songi phutliba mahi se starchy water hai ko da khalo bi koina pasta yaw kre sigi mahi se dum happy ba masagi thum yaure yes lever zu khara yaure okay mana nusiye adagi horen si pasta siga chamina na ba ko ai olive color ge spoon am lor si olive ka cocktail onion gani ko sidum departmental store sing da dum phangam ni ko yes duga lemon juice ko machu yam phazai machu phajam jampirani duga seasoning pasta seasoning se ko na khatam japiro oregano be ka do yes oregano loin sure ko sida
dagi pepper khitang chai si duga salt se khar chai bi ko duga spoon jina khan topiro okay si mai check to ko pasta du su yara ani bon ma cha gum bam da si ko okay si le ne pesto sida moro asaba pam ko su ne koina chili yungi dum leiba morok ta khaiba do mathak ta khachai bi ro saina moro asaba chan man sides na do mo dura da yes side horen pasta ka chamin na ba nuai ko pasta do yara ba ko duga last oina ne bread khitang yaw ga di haw ni ko ma sigi se aduna sigi pan sida adu mai thar si ko hai si mai tharo yeah okay adu market ta phang ba any bread bun boy gero ko adu koina horen si khitang sahan de ni ko si pasta chala ko ya ni sigi sida di mala ma ru se jala atang minute ani nga tham gi se aduga mula bread si khitang fan kabu kabu sahan bu ko one time do en happen ani yes okay okay na mai hilang jali nang jali ko si khitang pasta water do khitang lo okay ka kani si check to ko wala tamdi wa si pasta si su yare pasta si dum hapchalage ko sida pasta si mullabni minute akoi hapet pa bada minute mari manga muk changre ko duga si mathau lore to pasta water se ingatang thamgi ge ko da ka wala su season na ba yauri bra yauri si mai le thapi ba sigi stage ni ko koina pasta water siga ising siga nasagi pasta da thau yaugi na ko adugi duga mantika tura hai ko si sauce nap nap law ba ma chema chai dong yae pasta su lore ko do ko adu yarni koi gi pasta seasoning se kitang hapiro duga manam khunu si se pepper chai biro ko loisale lore pasta lore wow duga plate tor pa yara ni ko bread sing do sida dum hapsan hatham biro amam thamaga yes pokani ko da okay henjil ko do ai ne haijin gi bu do yes nice duga silai ko silai duga bruschetta se ma se koina na just garlic se parani na duga bread se da sumaina garlic se nan bi ko silai duga koina mayang ton mana ani hum lobi le na ko thau se kitang si da lupaga aki manam du tang le hongnam ni da sini ko simple actual bruschetta se okay garlic ki manam jale horum godro yes le hodene salt kitang hapage charage yo mayang ton gi manam duga garlic manam duga ko mathak ta cheese kitang hapa su yare adagi sina sai sem gi ba si kitang ga tera ke ko yes ko hawle slere ko okay adudi pasta se bolore hojik ai plate amda hapage aduga taste tawna ba ko pasta se du sak lamne ko manam khunu si se kai nom to kai nung sia ba hazadana yam laina semba yare ko dai ingredients sing sin na torga no mayang ton ne man de haba cheese wow cheese kitang great to bi ko yes yare duga muro chai biro
Duga, say pasta seasoning do. Kitang kakamang. Kita pinch ani gumba ko. Kasi Yes. Okay. Pesto con TROFIE ko masi Genovese moi lamdugi Genoa Liguria haiba lamdo adugi pasta ni dadi nga sigi sidi phajana phammaga ko koi mahau si yenga si aduga ai glass e paira ge ko I see right again. yes yes Laway Jersey. Nice. yes Ma manong kunung si jelay dressing may amnok siya ba? aduga saiki di pasto aduga pa mahau ge ngo Aurase. mahau ge ko Yamna jajaning mo da fighting or na sila dito. kitang chewy orang ani adu ni ko al dente hai ko Italian pasta se mo matam da bite to the teeth hai bane ba phana sai mo matam da kitang chewy oi ba do adu gi ne mayam na al dente 하와. 자진 하와. 나는 guess. kenong ani fresh pasta ga keno ga koina store bought ready made ka di kena bane pasta fresh sem ba de kitang hard work ki chang mo ko matam kitang tam ka jimming oi ba do 하와 but worth it worth it 어때요, 네? take spoon na bi 하와. So nga sige dessert? pesto con TROFIE hai ko adu yam simple oi na Asan ba to haro? pesto pasta Pesto pasta. So this was pesto pasta. Nga sige dish. Thank you so much Dani kay sa mungko su yam na kay hay na ingon na yam na naubo oy ba. Pasta sem This ano ni pasta sem so hay kasi di dishes mayam takpi bagida magta matong dasu ko with STRELA episodes kaya man lay ba ni na atop pa dish kaya man sa pura ga lachage. Thank you so much for watching. See you all. Nag-bread ang mga sa iyo. Tumi na tsaka magpada, dami kayo na pizarap ko daw.